country pui leng tho ni na chu a buai thak ta cher khop mai anna tho dana mithiam da in hnialna a thleng mek covid-19 natna hi a in siam danglam to a chungzinga chuan Bengal variant tan ti chu India ram hun hrang adar mek in siam danglam to ani angin a hminga hian COV-2 B1617 tinan vua mu chua a harzek ni in mithiam then khat chuan an soya thudik lowani ti pol anom ve bok Bengal variant hi kumsang ni le som ni October thla khan West Bengala mu chuania tuna zawzokin adar meka Delhi le Mumbai te thlengin mu chua ania alet nia in siam danglam double mutant niin mithiam te chuan an soya hei aya in siam danglam na sa triple mutant te aumtran le meka chu chuan hripuin akentel natna hritlang le thok na lama har sat na te baka kothalo pumna vual nar thi kutle ke mor rong danglam te ngai tuana phim lo le adang akeng tel niin Delhi doctor Saudaripa Chandra chuan asoi aboi thak lai ber chu covid-19 natna endik na khol RT-PCR chuan heng natna in siam danglam hi a mu hlei thei to lo nia chal anoma Delhi Kolkata le Mumbai a sample an endik shikai lo angangai ma se aru kalo kai reng anom tlat maya RT-PCR endik na chuan hrian kai lo tin ron chua ma se anatna alang chuak tlat sia endik na dang roitel angai ta ni antia hetiang tong tu damlo pakhatina soidanin ka endik na result ta chuan ka thaveka ma se shrilan chuana ang natna kala nei zelawangin endik na dang HRTC mangin endik le kania hripui ka kaya ni ti anem nge thei ta chawani ate RT-PCR hi ahman tlak lo ti na ni lova shri hi a in siam danglam ta ka wangin a mu thei lo tura mithiam then khat chuan an ngaya chung shri in siam danglam chu tundin hmuna chuan RT-PCR in a mu thei chi a in alatlem viau anat na rikhi shroka chambang lovin chuapa alutlang theya chu wangin narle ka holtira sample lak chu he hridang lam to a hi chuan endik na sample lak na thaberani lo tin an soi hrin siam danglam nat ho hi zir chian langai ania chiangzo ka hriat huna ado dan tur alang thei tura an ngai bokane mase kan taksa a natna do pol apal tlang thei wangin in kai chon a ol samin anatna alang chuak le zola shrileng tho ni na ron siam tu ber chu ni ye ante RT-PCR in natna in siam danglam a mu thei lo ti hi Institute of Genomics and Interactive Biology Director Dr. Anurag Agarwal chuan ahnial kal thunga SARS-CoV-2 in siam danglam dan hi khovel ram hrang zir chian niin a genetic sequence chu hriat ngal thei zelania suap sample lak huna zirin a result adang lam thei nina soi RT-PCR in hrikai a mu theina rem chang hi za a somsari vela ada anat na lan chua ma ni khata sample lak chu endik na tan a thaber ania anat na alan chua tanga ni sariamo niriat nu velai ro chuan natna hrikha taksa chung ril lama alu to wangin hrikai lo anga aron lan tir theina rem chang a om ta jok nina soya he hi chu hrilen tira tanga kan be sei lok sa ania thil thar anilem lo ate he ripui alet ni le alet thuma in siam danglam to hi a in vena dam doin angam lo mayang ti hlau thona chu nikum lama tangin alo om to a ma se wa nei thak takin tuna a in vena dam doi man me khian aveng theinin National Institute of Biochemical Genomics Director chuan asoya a in siam danglam hi B1617 zulzui vekha anlania kaya ol samto ti hi chu phatrual anilawa ahma ain na athok chak jok boka mase in vena damdoi India rama kan man mek Covishield te ro chu apal tlang theilo ate mei thla tangin kumsom pariat chunglam tan adam doi hi in zialu nuwa lak thei tura ruwa man ania
he hridar chaklu tuk tur chu aveng thein arinom a in vena damdoi ro India rama mihring hetizat hian kanin dayang emti chu hriatani lo India a shrika yan tlem deuh lai khan sarkar chuan ramdanga athon chuak na sa hle a adam doi hlau an tamwang ani pakhat Myanmar a athon phei chu mi pui te ni lovin sipai lamin an hmang tangkai zui ta le ngal ani kha adam doi hi puitling zongjong in kanin dayang em ti ro chu hriata har sa hle mithiam te chu danin tuna tanga thlanni khat chungin mi makta duai som saria tanga somriat vel chuan adam doi hi andong thei trok mai theya kum som pariat tling thar tur te ngai tua tel phei chuan adam doi in dai lo na anasa angti a hlau om hle ninan soi India hian Russia siam Sputnik 5 lak lo tuma mase mei thlato pa alalu theidon chawa US ne na adam doi siam na ta na kanmamo min leiti ro u anti chu US State Department in alo nol sak boka America mi puiten kanmamo ve thowa keimani kanin ngai tua masaka ngaye tinan chang ming thatlak na ta na ramdanga thon chua ti bor velain anmi le sa te an ngai poimo masazo kane a in vena dam doi siam tu company te chuan a hlok na om lovin India sarkar ne na leitir dan tur andapa hemi chungchanga hian Johnson & Johnson chuan thu chua an siam to a adam doi siam na a chia lak thin chu sarkarin ati top lai lok bokane ni khata dam doi hi mi makta duai thum borvel ne na an pe chuak thina mase makta duai ni le chan vevel chau siam chua ani thunga tamjok an siam chuak lawani chuan a in vena dam doi siam chuana chu tlu chhevek thei din huna ading mek state thren khat chuan kan kol sa zo anti deuh furto Shikayan pun le tak le nuwa hian adam doi ain shri hlauna alian le to zoka mase kanin dai lauta ne India ram mi pui zongjong in adam doi andon kim theinan chuan kum ni velangai don niin mithiam te chuan an soi ni khata hrikai mi nuai thum le singli te an chuan ta ka chuan khovela hrikai punchak na berram kanita chiang hlea oxygen in dailo na le damdoina khum in dailo na wangin damdoin hung chunga hrikai en kol ngai si anom ngek nguk to a pona oxygen dong theite chu van nei tak kan lani zoka mi som sarin oxygen cylinder pasari te anin tro mane damlo kanat mi thei to lo ti le khumtlem te alarwa ke ti te chu damdoin lam thu chua ani ber to a kan healthcare system chuan thlatni po min zo meu lo ti lang chiang hle damdoin chau anin dailova mithi in halral na mun chu anin dailo mek ruang halral na mun siam chopte angai hiala nileng le zan khuain ruang halral na mun a thok te hian na an mu ne ramhrang media te chuan India sarkar chu andem hle Washington Post chuan hetiang thil hi chu pumpel theiani antia India hian in khuwa khirna dan an thladul malu tuk dewane ennom chuana le in fiam na mun mi sangtel pun khom na mun te an honga mi nuai tel pun khom na tur kum mela an phal sak boka tundin mun hi chu pumpel thei ani te meu mai anti UK chanchin bu The Guardian chuan Shridau konga India Prime Minister chu a in ring talk swal dewane mithiam te thu ro na in ama ngai dan adalian zoka chu chuan mi nuai tel te torna athlenta a ramdangin shrileng tho ni na vau khana anpek lain India chu amai mi ching tlata ni khata mi sing khat vel hrikai anom thina tangin mi nuai thuma an chhota dor mayane mi pui pun khom dan te an healthcare system ong rop tak mai tele sarkar thutluk na te chu an tuar ta me kane anti Time Magazine, New York Times, Global Times le ABC News te poin India din mun chia chana hian ram shruai tu te an pu bera Time Magazine page chuan Prime Minister chu Shridau konga a cabinet ten an choi moi emema mase hetiang din muna hian a shruai lut le ta ni anti
heti lai hian IIT scientist te chuan tun hrileng thaw hni na chu mei thla a top mai tura an ruat le to lo hrikai an punchak wang ani deuh ber a thaw hni na hi mei thlalai hola awang lai a thleng dona hniam lam apan hmain hrikai chumin nuai som vela kan pung le hman don ani an tia a hluarna tura hian Delhi, Haryana, Rajasthan le Telangana te chu anda a Maharashtra le Chhattisgarh te ro chuan awang lai a thleng towa an ngai thung an thrilok na hi chu thleng ngei tur tina ani lem lova April ni som panga awang lai thlengang tiin March thla khan an lo thrilok to a mase ni lo zia chu alang chiang hle mi pui suk thlek sarkar malak na le adang te wangin danglam thei reng ania rin burchi ani lem lo ne